Indian Prime Minister Narendra Modi amahangke thek arni pache tondunsi Bokulia Municipal Board pen ke pangthira sai ke dengpon. Indian Prime Minister Narendra Modi ningkan troksike prakithom asengkan ke chok amahangke thek arni pache tondunsi India adet along suri pliso se town angkang along Municipal Board atumpen town angkang along ke pangthira sai ke dengpon. Lesson si Bokulia Municipal Board Chairman Hem Singh Teron pen cepatir piponsi Chitiache clonify create troxy arni Indian Prime Minister Narendra Modi ningkan troxy ke prakithom asengkan ke chok arni pache tondunsi Bokulia town along ke pangthira sai ke dengpon. Bangso ke pangthir pon along kache tongdun Langpher VDC Chairman Noren Kiling, Bokulia Municipal Board Chairman Hem Singh Teron, Vice Chairman Anita Saikia, Ward Commissioner Bijoy Hanse, Pranjal Sharma, Gautam Banik, Raju Terang, Miniki Lekhe Pilapen, Bangso ke pangthir pon asai along kache rap kache todun, Bokulia Bahani Adarso Higher Secondary School, Bokulia Higher Secondary School lapen, Bangso along Municipal Board along Saikhi Chokamar atum cherap chetodunsi, RD Dojot pen Indian Prime Minister Narendra Modi ningkan troxy ke prakithom, amahang ke thek ke chok arni mesen pen, India along suri pliso se town angkang along pangthir ponlo. Swachhata League Season 2 Aru Prime Minister Narendra Modi জন্ম দিৱসৰ সমাপতি ৰাখি আমি এই বকুলীয়া টাউন কমিটিৰ তৰফৰ পৰা স্বচ্ছতা অভিযান হাতত লৈছোঁ কাৰ্যসূচীটো গতিকে ঠিক তেনেকৈ অল ইণ্ডিয়া কান্ধা 4,000 ক্লাষ্টাৰ হেৰি টাউন হেৰি কমিটি এইটো হেৰি একেলগে হেৰি আজি দিনটোতে কাৰ্যসূচীটো লৈছোঁ গতিকে সেই কাৰ্যসূচীটো যাতে সফল ৰূপায়ণ কৰিবৰ বাবে মই সকলোকে হেৰি অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু আজি এই হেৰি কাৰ্যসূচীটো মই এইখিনি কৈ উদ্বোধন কৰিছোঁ Lari itu pini lagi paling sih asal kita lagi ini tuh kacing hon India loh Perdana Menteri Narendra Modi alangli amahang ketek laso aciklo laso amahang ketek amen pensi Indian Swachhata League Season 2 laso ang dengan lo lase India long surit kian sose tahun do laso angbong penili tunda Bokulia Municipal Board ta isilo lase surit ki sose anak tahun atin kini bangke la 7 September ani bangke isi competition asal si laso asai bang deng kono laso sai kita penangkap kenalo non la kimia tumham je kipacing pur bupia hormula la bangso bang kipace thang konji phanse pini la bangso asai bangke edeng pom lase nangli tuma channel penini non ini kimia tumhang mate rara tuman kan pachmi tang tumang kenalo angno tin stame kicepang tira asai bangke deng pondrem nangji litum ining long pense laso kangthir hormu bangke aphang ponangji lasi litum bojar long itna ma hormu long ke tak tiket sa hormu do lasi laso hormu jodet pe nafi apeket bangku plastik no jikuno hormu noy laso bangku jahata hadin bar bedet se timi hada kewara din bangke thik pilo sarkar tu dustbin bangke use me na use noy usda hada cetok anglo laso hormu cuhek pe na pilo ton hola apeket sa hormu bangke ada dustbin no se bar ko nang ku se milin khang pachini nang pinya program nang cirap dun lakem Bahani Adarso Higher Secondary School ada penta 70 so se an lochale somartum banglo lapen da Bokulia Higher Secondary School pen stame lasono bang pokep so se an lason school pen datini la bangso sailong nang cirap dun lo lase alang li tuman stame li tumin pen Bokulia Municipal Board pen alang li la principal utul bora sarpantani tum choro parti lo lapen pini dak nangkache tong don lochale somar pantani li tum choro parti dak taun long lat ido tum setame aknara thing lo ke kai ke ta ke chepang kir phanse ipo nang ko
awareness bangke ami kan bang la dulu ba asik lo jon bang kan tum adu kondet lase kulat long kido tum sistem je la kulat ke la ami na hen asra so athing lo bang ke cepang thi baso alang tum la ke adai to bang ke la kulat long kido kulat ahem fu tum se la ke dai to dulu asila tikar long cepang thi aji pan se la kulat long kido tum man sistem kacing hon kulat long jer ki teman sistem ini pencun apa ini प्रधानमंत्री amahang kita kami lah, lalu Bharat angkang lah, ini tu dak karbian long tu si kami, dak bokolia municipal board si kami dak jadi kondo lah, ini tu besar tu buah hisap lah, lalu ini tu tahun angkang kita kena kolam kami, ini si kami Jepang kolam si, jong si Jepang lo bulu teh. Kado kawe rata tum an si dami rong an kami intir po tapi kang tir lo pulo se ini tumi oke plan si dami manja po kasi nili anu tinam han si dami jirpi pen cenglok don rap Korean radet kado kawe tumo han tani bega cuningri la pulo anu tin han ta ke Jepang kirji han si jebot nanti ke Jepang kirji pulo te la ke imit hang jong na si Jepang kir nang po lasi emet hang ai hem yang se Jepang kir thek thep lu te ini tum rata pan Jepang kir pon thek pa ini tum toar hat bat len hok le do dam posi tami ini kagos thek lo kene politin thek lo par thek lo sitami ini tum kum jok war thit lahai bangge komane han arjun nang lasu ke Jepang kir bangge emet hang jong jong ni ka ja pon nang ko ado ka we non ke ban ini tum nang so baru kita usah jalan. Kalau kawe itu macam kan kon cimin kon bom nang je ini tingkat cepat ke Jepang ke sentisi ke mema la sebang si kami itu anak itu cini lo. Akhirnya ini tu munira tai lo mitang jongjung ke si kami. Tapi ini ke cingkang si kami ke pulote cingkang tapi cingkang pulote celang noda. Lason nak taksi ehem irit si kami cesapap ke pulote celang noda. Kasi lason nak taksi mitang at Jepang ke lason taksi idimik long kedo kawe hat keluar kado kawe si kami Jepang ke kona kasi ini lang kita lah. Samelang so inghan pule sarthe tok bi arongara ratum thurpak pen sainik school aphan longle pek thek the polam the pen pherang kia mai kang nipon bini tarik great rock ni phai great rock arni lasi nelitum daksar the tok bi bate inghan pule arong along nanglitum media abitung tum phananga chu phalam theke la puheloyo mane non pini pinap nelitum phone along mate mobile along ke thek long daksar the tok bi aha warar long sainik school nang ki biji pu labang so alam nelitum thek long masi nelitum kangbura hoi pen lapen rat hoi pen nelitum ning ki pung ning ki dar dukok athima ko pima pulong te dar nelitum inghan phule pate sar the tok biarong ke nelitum ki duk dara rat lapen nelitum kai phong kur lapen lason lang dung ka chu yor hen up ka chu yor ason dum kek hen ru lahai ka chu yor pensional tum non pu antan nelitum isu peneltum chipireng bom asa hoklo labang so arong ke pini pinap dat lenel tum ke sengali neli tame non ladak nang ke do tame ha neli punu tum ke pini an ube ki thom pli tanglo ladak nang ke do lasi neli bangke la pulo dam thap dam pru neri songku neli pem long dudun thik the tame non na bangke jo alang litum kidu ki thak la an alon ki pi pen jong nel tum kachu tiki ka chong hoi kube bithi hen phoroi pen sinel tum do bomlo lasi piner ni sainik school nang ki biji pu bangke jati jan nel tum arong daksar the tok biarong inghan phule arong nel tum kidu an arat bangke nel tum jati jan nel tum chidon thek the jong si labang so sainik school ki biji pu akithe ki dinga tum nang tum kang along prek ta do nang tum ki bidam ya thai nang tum long thek pon te bidam ta me sata me dak sar the tok bi inghan phule arong ke nil tum chi don ma se chi don thek the la pe nil tum krom ma se kroi kre
labang so alama bangke lapen labang so sainik school bangke nilituma rong pen pahilu nangji lapen nilituma adung pen terek nangi nilitum chidon masih chidon nun tik tum rat hui pen ta lapen nilitum kroi tik te ngasi nalitum media abitung tum panta chuning rilo pini radda tum pan kapaci thangya pan labang so media pen ajok radda tum kachini pen labang so sainik school nil tum adung ban katerek ya panang tum pancuning rilo nang litum pacu thangon nil tum ke jati jan nil tum cidon tum thekthela pan kroy ma se kroy une lapon walo labang so alam alun kapileji alam the abang ke aprangsia bang ke nilitum ladak sarthe tok bi enghan phule along riang bong nilitum a sarkar mate nilitum angbong akithe gidingatum labangso a sainik pumingde sainik school nang tibiyi pu alam the puthaksi nilitum rangke to pancho panang koklo athema labangso a sainik school nilitum enenge dogde pudakali sitame nilitum nenge hang he pudakali sitame lahai ke to alang litumakam por alang litumakam lake pachi klem nang mesen akam sita me nilitum ladak nilitum mainhan phule along risinang ki biyipu alam the bangke nilitum ladak inghan phule along rike hidi longle ave lapen ge inglong si kachu tiki aradang se anglong le ki the udakali dak pen matha eta nilitum adang ki the ta ave baduda chini mojada ratum punon pen ke pirthe la ki the gidinga tum punon ladai han phule sor pan ke along le asavet puke chini pen long le philang ave puke chini da laposi kachinia puthaksi nonili tumta lahai press meet ke tha ke phanang alam the bang ke lapu helo nili to phan kang hon pen kang in su pen labang so along le philang nikirai piye phanta nangli tum ke the ding tum phanda chunengri lapen ke nili tumta jatijen labang so school of phan ke nenge dog de alam wangwe lapen ke nenge hang he alam wangwe ha ki dua din paponang stame ladak along ria bangke ni tum ki du ke la hawar ki lu gilom hawar bangke labang so alam bangke labang so high school alam bo bangke nili tum ke jatijen pek tek the pen chak tek the po lam sin nili kin pen ke alam lapuan sin nili hang ton idlo विश्व हिंदू परिषद पेन लुम्बाजोंग प्रोखंडो कमिटी के सेंगपोन कार्बी आंगलोंग आलोंग री आलोंग विश्व हिंदू परिषद कपांग तांगपोन जिया फानपुरा काचेराप चितो दुनजिया फान लुम्बाजोंग प्रोखंडो कमिटी सेंगपोन तांगलो चिती निफाई क्रे ट्रॉक्सी आर्निकांग साम अपर मलम मांजा 9 माइल आलोंग विश्व हिंदू परिषद थी हेक पेन VHP आतुम जाकोंग काचे फेरांग जिया फान पुमांग पोंसी काचेराप चितो दुनजिया फान आकिमी लुम्बाजोंग प्रोखंडो कमिटी सेंगपोन तांगलो बांसो आहामफांग काचारी पोंजिया फान मेफु जगत टकबी दुन मेफु मंगल तारो कोंगचुन बांग राजेश किलिंग दुनचुन बांग विकी शर्मा लपेन दिहिन रिमबांग बिडिया सिंह रोंगपी आतुम अफानसी आर पुपेक पोनलो लपेन लापु सो आरलो आतुम अफान मातृ शक्ति सितामे सेंगपोन बांसो मातृ शक्ति कचारी जी आतुम आम्फु इंगटीपी मेफु पिंकी नाथ दुन मेफु कोंगचुन बांग रेखा किलिंगपी दुनचुन बांग मालुनी बेपी दिहिन रिमबांग पूर्णिमा इंहिपी आतुमा फांसी आर पुपेक पोनलो बांसो लुम्बाजोंग प्रोखंडो कमिटी के सेंग आलोंग मध्य कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट कमिटी पेन प्रेसिडेंट रोलिंग इंगटी लपेन सेक्रेटरी बाबूराम इंगटी मंदिर आर्सक प्रमुख दीपू नगर प्रभारी दीपक शर्मा मठ मंदिर प्रमुख पेन टूटन आचार्य लपेन जितेन तेरन लुम्बाजोंग प्रभारी आतुम चेतोंग दुनसी इंगसामजिन पेन बांसो में पचुन पोन